Omuloli wanje omuloli wa Mwanamberi TV lila lyanje ni Jacob Nyendeni nyanga ino ndikomba kubakaribisha ano ku YouTube nende ku Facebook munyole okufinya lihuwa lya subscribe lilya mana kube alala kumahuwa manji kabisa ngadizo kuba ne bakasfinja omurecheresi muloli wanje muluga yo iluga yo luluya nikakabamba oli mu bukusuru mutiriki oli muwanga oli munyala oli omusami okurula busya oli omaragoli oli omwitaho mwihisa abantu bano bose simbiti no tebulu ya tyosi ndizo kuba ndakishinjambo kunyola na kukutana bundano mana kujadiliane amakwakali yakamuhimu sana akanyasinja ebuluya wefu fwese kunyola mbo ebuluya wefulano ichinguha uriyo muno sana kuno kubano mfise finonda kakusaya mbo finye button ya subscribe kakabambo liano no mbuliranga olarulano no shiru kufinye button ya subscribe tawe mrecheresi umuloli kuno kubera lano Mwanamberi TV ni ya kwanza kabisa no ku YouTube na yokureranga mahwa layo kurula ingo kutsukuba no kujilende mijatala no kulomalo mahwa ka kufinyanga shingabaluya na kandi kutsukuba no kureranga mahoko kweli mishewe shingo muluya wosu banoli ho kali omurecheresi wanje omuloli wanje olatyale tawe finya subscribe mano kulondorere kulyano ku Facebook na kandi kuli ku YouTube omurecheresi wosu kunyolanga noli ho nditsukuba ni kureranga no bandu mbali sama na kunyalo kuchadiliana mahwa kali akakunyasi njefu eshingabaluya ya ingoefu ili kunyole mbolu kongole fulebulu ya losi hande losuta imbere murecheresi kumkambonya no kuwasiliana nasi nikabambonye kuinya maoni kao kosi mushipindi shefu shino kakabambonye kuinya maoni kao kumijadala Jeff na mwenye kushirikiana nafu kumijadala onyalo kuwasiliana nasi kubura ku namba yisimu 0799288755 nombonye belu urumiranga oburume bwa ibarua ipepe ile kulanga ngambo email kubura ku jisrael@199 jisrael791@gmail.com na kuitsobana kunyola nangana mwihando nyiro kuchenderera obukurasa bwefu bwa Facebook nende YouTube sobana kunyola ngati namba tsenetyo ho omuloli wanje omuli wosu oli mutsinyanga tsi habura tsino lukongo lwebuluya lwakale kwa inyuma kabisa ku maendeleo olukongo lwebuluya lwakale kwa inyuma kabisa ku masomo na handikata musiasa wose wakabana kutonga inyuma ne kulola mbo bali bosi aba ku representanga imberi ya mufendo fya siasa murecheresi sibakuchala tawe bakaba abantu bokuchala tsinda tsyabo nelunonde nyakuvene kungana ngano murecheresi kujadiliana nendo kwelemisha ebuluya wefu viongozi chama bakolanga mbo viongozi abalia machachari babane babuha FCFno abali mo PK nenda bandisa abana batiti babane benjira kufisala kwenye kubana kuba kujadiliana ngana bono kulola mpone njira shina ibanye no kwihonyera murecheresi ukwakishambe buluya wefu ite imberi kandi kando nende komurecheresi nditso kubane kureranga makwasa manje nikali mukali ya kobulimi kubane kujadilianga timbino tyabaluya kunyalo kwihonyera okurula mu bulimi mana kukasya mapesa kuira bana befu sukule kandi kunyolo kukasya mapesa kano murecheresi ni kunyalo kuimprofa obulamu bwefu bulamu bulubulai ho murecheresi wosu oli olarulano sho subscribe tawe finya subscription mana wikharana mahwa malaika tanga ino ni video ya mberi lakini mahwa malaika kukasadiya kuchaka nyanga ino ula wendiano esieni Jacob Nyende na fweso leo ya kumati musiani waira mulongi ni kubola mbo ario mno kabisa.